Clear to ten divine chỉ by vecole lost nam te channel. Welcome back. Tun tu makan video chu hei kan nu hin mutreu nga riding gear om tuar me a ka riding gear ho hi review kan han ne nga enge ta na ka man nge engzan man ne ti te a man na tur enge ti te kan soi ho nga ba ka he video ka siam na chan pakha chu ka channel lo entry te hi a then azar chu bike ride thin bike ride nom ti te inni ti ka share a chu wang chuan riding gear poimo zia hi ka soi fo du a awareness ka soi du thina a chan chu kan right hianin accident hi eng ti ka nge a thlen don ti kan thelawa nak tu khi kan hmuangem ti po hi kan thelo ni mihring chuan chu wang chuanin riding gear hi a poimo a kan tluk hianin kan vun hi millisecond na hianin apilin a tret vek theini chung zong chu a poimo kan ru te tliak theya kan ban te post pe rom lo kan lu post pe rom lo chu wang chuanin riding gear hi ke ka ngai poimo a kan ei angin ka in le khol ve a hei riding hi ka ti na hi rei ve tawng renga mai ro chu tu na video ka ron siam chho tir chho vel hian ka war thar le a chumi ma po chong ka nei to tho riding gear chu ka nei angin ka uluk ve thina chuan hemi video lost nam te channel ka siam chho ka channel ka siam chho hianin riding gear hi ka uluk le zual ni a chan chu video te kan siama mi hmuah te tikhanin bike te kan ride ve dona ka ngai poimo a engemaw chena riding gear awareness te kan in zirtir theina an ti in ka uluk ve thin hle ni chuan kan soi chho anga hei jacket hi ka hnunga hen hunga om nuala ka hemi ka jacket kol ho hi atlang puin adventure riding jacket ani a chuan ama savera kan soi lokang hetami hi alpine star kan na thlang mo hi alpine star riding jacket ania hi alpine star riding jacket ania hi hoodie casual dewin omani hoodie te neya omse chu hei chu enge chon ride out mai lavak lo han right nan te hak thei chi ania chuan heta hian reflector hi om vek boka reflector hi eng tinge om kan ti chuan zana te mo polo tlanta la chhum jing kara polo tlanta la kha like ina chun chea mi nan mual samnan che tin reflector te hi aron om thin ni ta chuan hemi riding gear hi chu atlang puin classica hak chi viawa alumang renga chuan hei hoodie te oma casual dewin antenan len vel na po a hak theini hi thakop maya hi aman zat chu athar chu sing thum bor vel ani ma se hi ka van ko me second hand ka mu fu lawa second hand riding gear thade de hi om ve thina mu fu chuan hi ka nei phak lo tu ra ka ngai kha ka nei ve ni kha la soi ma sa du phota chuan hi armor an ting chi khan ta ni achunga hian t-shirt te po hak theya riding jersey anti motocross ang chi te po antinan kholum lu tuka te enge jacket pui kan hak du lo chuan hengte kan ha theya hi anwai han kan ha me heta hen armor chi sang anung protect na te om te ban te om veka hi to lo india siam ne to lo han ti la riding gear khovela chuanin to wak lawa sanga borvel chunin ka hria ka chem che ta lawa hi to lo hi atangkai khop mai jacket burbur hak du lo chuan hei kan ha mai thina noya khan accident palpon hei protect na kham ve thlap ani hi thakop mai hei raida siam ani mo chuan ka riding gear ne ka chuan borber chu hei ni hei alpine star dry star riding jacket antinia hei athara ka leinia ma se amazon akhanin emi na lei thei hlok me ka lom khop me emi ka pe ve keu kan nu phei chuanin aman hi a shelowa ka shil du mi lawa ma se hei video ka siam don se ka soi ngai ta exam man nge ti pon kan nuin nui hei chu helmet na chom te ka ti mai zela ma se aman dik tak chu sing ni sang riat borvel ning ka shia to khop me awa to ve point me thei ama ro chu hei ama hi waterproof ngal veka raincoat ha ka ngai lawa ro pui vanon min nan pon aron hnom ve det chawni chunga hian chuan hi all season jacket antinan kholum vurama po ha theya lumlu to ka po hak theng chi khan ta chan chu ta hianin hei boruak luna turi air vents an tiang hi ti hian a ko chuk mai ni om veka a hnunga po hian ei tian
hei borok chuan tur hi ti hian om hal vek boka akha a thakop mai chuan hnunga hian pocket hi om le hela hian raincoat vel te po hi anda thin ni mo ti hian raincoat osam te in anda thena phei chuan raincoat te mo achunga thermal hi angchi te po raincoat kan ti le tel na chan kha chu internanin hei hi ruwa sur over lu tu angchi mo kha tiang ruwa pui van wana te khanin antinan ni thum vel hi ilo right pal the kha tiang kha chuanin hak ve tel ve tha chunga kha chuan a chan chu hemi hi waterproof thoma se a fu zo kani klem chon lo nam ve thei deuh thinu wang khan chuan hei hi kamang tangkai khop me a ming chu Alpine Star ND's True Tourer tine touring jacket an tiang chi khan chuan a chunga hianin hi alum chi kha a hak tel tur ron chom boka thasika po chunga hini hatelanga nom sa takin hi a hak thein hei ka jin chuan Nepal gan kalna te po ka ha a Sikkim te po ka tinga khanin hi tangkai khop me riding gear hi mo hei hi touring jacket hi soitong khan riding gear tha invest chuan hi in na tan po a tha a chumai baka comfort kha om ve ni le style kha pai mo chuan hei kan sei lenga hi ka summer riding jacket ania ase ka hakhat ko pa hi chu achan chu hemi hi sport riding deuh tur tan bi kan siam ni hei in en chuan a ban te po hei anghong te po ti hian oma a touring lo ve hei chu antina sport bike kan khal zoi du tu pon bike te sa te po hei ka ha mei zela chuan hei ama hei a ko veka ta hin a chunga hin thli lut vek theini ta hin a ko chuk chuka ong zia chu i thli ron lut thea kholuma hak chin ta chuan thlasika chuanin a chunga hianin i korlum hak tel a chi a chan chu a thodu lutuka hakha ka soitel do chuan hela hianin kan club logo ka print chopa ta hin lang themo print chopa hei Badlanders hi kan club logo nia ka chuka ya thavere khap mai mase Badlanders hi kan Badlanders zok to lo mo asar hu la ya tui zoi hi kan tam lu tuka kan rai thau thei to lo boi thak an nu pui ngam lo hlak box ema nu pui ngam ti khanin chu ti nga nu pui te han soi saka ti ve kha ka soi lo mani tui zong po i mani tui na zong po enge i ti lei ti thei lo khopa i mani ko pui te min support lo tu nei chu ke chu i ka ti thei lo mo mani pui te kan ko pui te hian kan tui na zong a thalo ani chuan thu san ni ro se ma se i kan hring nu nan ta na thil thalo poilo ani lem si lo chuanin i tui zong hi chu nu pui pasal ngai zong po niang chu in chemal to na in support ton zel hi machine kan ni chuan ti a tha ti kha karon soitel do chuan hei touring jacket thau ni hei Revit thau company nia hei second hand ka thin le thau ni mo thrifted ani chu tunai second hand ha kan war boka hei hi a thakap me ka have zeu ma se hei lo hlui ve deuh to hei hi ma se ala hak tlak lu tuka hei hi chu a winter deuh saka ni puya po hak thei tho hei air vent som tho ta hian i thli chu ron lu thei tho thalu tuk tho hei boy tharlai jon sing chuang fe ni a tlom ngai lo hrim riding jacket ting touring hoi mo sing ni chhovel cho akai nge je ma se thing fu ve khop mai sang li zanga veng thing ni jacket hau chu kha khani phot se hi adventure riding boot anti ho khani adventure riding atan bi ke siam ania kabun na sakhom ma mai boot pakhat ka ne kabun che thak to chon he ka boot foi ni nei le na ne hi waterproof ani thina ma se hei tu na chon kabun na saboka lo cheve to lo ka ve to chuan hei anwai te hi kan en chuan hei tlemin a thap ve deuh ta i enge motlang han non du thut tele ti vel ta khanin hei anwai hi a thap ve dewa chuan adventure riding boot hi motocross boot te po ang lek leka ka soi du chu motocross boot ang ai hi chuanin a khong lo thung ta ni motocross boot hi a khong thei em ma chan chu motocross chu kan huanga hei an zuang vok ka jump te ngai ka tinga han safety kha apoi mo em ma mai ro chu hei chu adventure riding a chuan a soft ta deuh hlek ta nem deuh hlek ka bun po nuama kal te po nuama em kal te po nuam em ni leng in a bun theya chuan helai hian a sira hian hei helai te hi a thap ta hei bike a te po e grip theinan te khan siam ani a siam hi tha em a build te hi
helai hian protection om boka chuan helai hianin protection om boka hi Falco company nia kabun na sakhop mai waterproof thina waterproof to lawa buthi riding gear a chuan apoimo berte jing mi ni in ka hria ikelam hi accident a hian kelam hi bil emo hetiang hi all du em ma chuwang chuan riding gear a chuan buthi ngai poimo tamla ti hi ka soidua ke po he chetoa athar leve ngai to dona ma se thar hi to thei khop me tinge mani ka ti don ni he ka bun dar vek don nge ka shalo chutiang vel chu kan he athar lai chuan sing hi man bor vel che che ning ka sheta tiang vel kha ani D30 ti ten je ka heng hi protection hemi vel ani aka riding boot chu ni chuan jacket chu pakhat kala soi mai jacket hi wanga ve riding gear wanga ve te poi ti mai the nia tui ve la ma kan ru ve tlat chuan hei hi fox riding jacket ania hei hi hemi bi khi chu enduro jacket an ti de khera enduro an ti chu hei ha thak le dewa tlang panga han lon vel te ram hnoi han kal na chi kha tiang jacket deuh bi ka sem khan ta aban poi zi paroma ta na thon thlang vek thea chuan protection hi om turul tu lawa abana hian protection chu om ve chunga hian armor ni china karon review tong chi hak chi khan ta chuan hnunga hianin protector chu avo ve thei thawa apuan hi thakop me hi ka ha deuh renga tunlai phe chu hak nuam ka te ta hianin zipper ama phone te han da me hi ola hi tha ka ti khop me anal ka ti boka he poi thing fu ve khop mai mo ma se ga lo ti por ve le deuh to ni thing fu ve khop me poi second hand athar chu chu soi tong chuan sing hi vel zel ni hei poi hi sangka zangai no ka thing ni thing fu khop me sake fu ve tak ni bek lama lu lokang bek hi tunlaya ka deuh ber nia hei tangkaya main bek chu ka nei to thina kriga bek kan tiang chi te pawh ka nei to kriga bek ho kha chu hei ka ron tar la nang hi nia to khop me a that po tha build quality po tha tu ka ma se kan han right thui khan kan han tam khanin a rit ka ti ta a chan chu a build quality thal du ama kha rit ta ni a rita chu wang chon waterproof vek an thawa kha bek ka che ka sal ta de sing khat le sang li vel ning ka hria khating man vel khan ta chuan hei hi ka leita hei hi tloma sang ni le ti man bor vel chaw nia hei hi rhino walk ho bek ania ta hianin reflector te oma chuan ama hianin hei hei hi nuam khop me a chan chu all sama zang khaya chuan waterproof chawng lawa enge tui englo dana te pokha hydration dana te pokha chunga hianin a om veka chuan hei hi a strap hi ti hian a ron oma hei a hnuai hian a kal boka thil an hem thei boka hei chuan hei hi whistle hi om hei hi enge tinge om kan ti chuan enge mo palaram hnuai te local ta la low accident pal ta la i lo tluk chuan whistle hi manga tangkai don ni hei hi gear up zar ko ta oma lei thein oma zar kon gear up chu kimi platinum hotel chak in tlan chonga zarkot McDonald Hill pan chon mo kongsira zarkot atang tlan chho chuan in veilama khan lo om mai doni chak lama khan kongsira khan then riding gear te chang sang ten zuara bag te luggage chi sang rainu wak ti tamo tangkai a tha boka to lo boka kha lo en ve doni ti khak soi min sponsor lo ma se sponsor lama om lo chuan next le chuan hei hi Ogio hi enge he thil hi bag kan ti chon bag chon tho hydration hami tui englo nang chi khan ta hei tian kan rai ta tian tui fo nang chi kamo te ang reng khop me hei ma se hei a tharo azang khai khop me ka akzeu zewa he thil hi to lowa sang li borvel ning ka hria to vak lo chuan a chunga hianin hi atlem chi hi mo thil da bona antenna lum me mo vot potila a thar ma leng lo na kha vek boka hi thakop maya hi Ogio company hi he tiang lampang siam hi nita dirt bike thil ti vel te po mo hi poi thakop mai ka mang na sa he thil hi ka ngau ka bek ka nei ri tuna ka kol ho chu nita chuan gloves lama te lut lang
glove si kan nei thavak to lo kan nei tamwak to lo chan chu hei hi ka du tok review a he glove si raida ho gloves ania raida gloves ania hei hi airvent si tama hei boruak lu na hi tamta hei ka bun na sa khop maya a chan chu ka kuthi thlan na sa thel luwa leather hi ka bun pe mi lawa hei helai hianin hei hi ka soi du chu a slide na aum ta ni hei hi kan han buat chin ma hei am je chu ilo tluk khan ilo tluk pal khan lang the mo hei heta hian kan tluk re reng hian tian chuat hi kan nem pal kan nem thin ni kan tluk re reng hian chu chuat kan nem khan hemi hi a sliding om kher hi gloves le don pon le thin ro ti ka soi du a hei helai nakal englo ga tom te hi mo a chan chu katia hei motocross gloves te hi kan bun le mai zela touring ate han ge chu ka du lawa chan chu hla deuh kan sin chuanin riding gear hi kan ti tha tangai motocross te chu azang khaya bun chu nuam lu tuk amai ro chu motocross chu racetrack ani no ta racetrack an buna ti khanin engemaw accident pal polom se ain pui zung theya ain en lo zung thei ta ni ma se izin chuan riding gear a gloves si uluk thala ani lo chuan ikuta clear emo pal chuan zo der no spare ikut kha spare om lo chuanin hei hi ka gloves ne ya chuan rei to khop me he perfect to ka bun na sa hei hi classica ka bun thina hei hi alpine star ania classica ka bun thina hei hi aluma winter gloves an tiang de ro khania ma se vo tak chon alum zo tak lo he perfect to bun na sa boga hei tharo khop me hei hi ka leilai khan sang ruk vel ning ka ria klo khop mai ka bun na sa boga chuan ka soi du chu nia riding gear hi chi sang oma leather te oma leather lo te po oma ride dan zir khanin gear kha thlan thiam ngai ni achan chu mi then khat te chuan hei zin shat tam tak te chuan in leather gloves en lo bun le ring thina ha ti chi lo lu tuka achan chu leather gloves si chu hei sport bike khal thin ho tlan chak deuh deuh ang chi ho tan hianin a ti chi bera a protection po a thalut tuka i bun pe chuan bun thoro ma se ke chuan ka englo du lo achan chu ku ni leng in jing ni chuat ranga tlai ni tlak le thlenga I right chuanin I kutte lo khama I kutte lo thana khatianga khanin leather chu ha thak lut tuka kholuma phe chuan a ti chi lowa sikim kan kalchung po khan vai pa khanin leather kha lo buna ka khongai lu tuka gloves pani kha ka king thaw ka te pakhat ka hoa alom khop mai khating ang chi khani wang khan riding gear kha ava moi ve ti wangot khanin le thin lo la itan iman na tura khan adik donem ti kha chut phot thin ro ti kha ka soi du ni chuan helmet lama kan lut tawng helmet hi tuna hian pahnih ang chu ka kola englo hemi a right na ang chi touring nan thim chuan pahnih ka kola chuan kan helmet ang chi ho hi heng ho hi adventure helmet an tiang chi ho khan ta ni enge om je kan ti chuan adventure helmet ho chu heta hian a mathlok hi ron om ta chuan ta hian glass ron om tel bok ta chuanin hei hi enge chan kan ti chuanin adventure helmet hi chu motocross le speed riding in chopol mix ang kha ani wang khan heting hian an helmet style hi om ve ni om je chuan hei hi a chung hei a khabe te a sei de hlek ta re deuh han right hianin tho te enge alo lum du ni khating ate khanin hemi a khabe in kar a hmui le hemi in kar zau te hi khumalo nom bik ta chuan heng a mathlok te po hi tlai ani te lo tla ani min chum khal don kan teng kan han kun dewa khata tang te khan khata tan te khan atang ka em boka chuan chumai baka style kha poimo vek ani chuan he helmet hi India rama leitur om thina 2017-16 chawel khan ma se India rama muturom to lawa chuan hei hi Indonesia tangin asan pain ka cha chaman kha to ve du khop mai ma se a helmet ngor mana hi chu to em lawa a helmet mana hi sing khat le sang khat man bor vel ania ma se custom nen chuan in lo chu thiam mai don nia man turzat bor vel chumo chuan hei hi ta hianin hei hi ka vo a hei hi TVS company ina an collaborate pui ni a hei hi
bluetooth i englo chi khan ta ni hei in biak nang chi khamo hei hi KCTVS son min present a kalom khop men chunga hei hi min present ani i he thil hi kan eyang ti pokarin phak lo khania ka thei khop me hei hi JBL speaker a choma chunga hian JBL speaker kha choma ari dup me han zin puya music han ngai thlang hen nuam thei khop me he bluetooth englo hi mo aman pa ngai chu sangriat man le sing khat man oma hei hi aman to zo khamin present ni kalom khop mai chuan hei hi ka soile du chu heta hen me chuan kan tlan line hetiang ang mang in lo om chuan som ni vel kanom chuan ain connect vek thei ain biak vek thei intercom angin chuanin i bluetooth device china ho ta ho po kha a connect thei tho boka hei hi thakop me i TVS a son le tur nei zel zewa i lo du ve ni pon KCTVS a i an cha thei i hei mang ro India siam ani na a China siam sangriat man ti borvel man ai chuan a thalo lo le a tha a zin puya po ama pon China thil China bluetooth ka mang do pani vel ka mang che to a atlo lowa chu mai ba ka i music ngai thla ka she om lutuka he hi chu kar chunga kar te i ridup dup ang chi ang vel ang khan angai ve thein anuam lutuk he chumo in chir lawang chuan he hi bom ania hei bom thakop mai he TVS he hi Blue Armor company nia India siam tho amai ro chu thataka ni JBL speaker mangmo chu karon soidu ani chuan atop nan riding gear chuan ka helmet ta chuan hei hi ka soidu hei hi mania hei chu ka khum chui mu photo ka channel clear thin te chuan hei hi carbon fiber helmet an tiang khan ta carbon fiber kan ti chu langtheng choi mo carbon fiber carbon and low carbon CAR carbon ti to su carbon fiber helmet hei hi zang khop me hei i akezi zat kha ngoro 1.5 vel ni ka sia kezi khat le gram zanga ti vel boran ta zang to ka zin puinan hei hi ka khum na sa boka chuan hei hi tuna hen hei luk si dang to hei hi min chei saka englo ten zotin ten ko taram tharami ta khan a chei man pe ka tunga an la du ta tlat lawa chuan nakina an dor te pokan la fang don ne hei ka chei pe lawa ka chei ve thin thawa ka chei man to bok lo nen ka chei tira hei an chuana khap mai oriang thapin ron chuaka ka du dan takin KTM style in ron chuaka ni chuan hei hi ro zar ko tin min cha saka hun lai khanin ro helmet zuarte son zar ko tumi te min cha saka an chunga ha kalom em boka chuan helai hi pinlock achoma pinlock kan ti chu hei chunga hena lang themo pinlock company hi nom ve a hei hianin antinan ruwa sur noya po achunga i wa hi i tho kha hi a fok an tiang chi tia pochuwa yang chi kha om ve thei mi lawa ruwa sur ruwa pui vanona po thowak wak mala a clear vak doni hei hi atangkai khop me ron chom tel boka tikha ka soi ve du a zin puina na nuama zanga amai ro chu he helmet ka soi sel du na chu hei LS2 ni ka soi ka soi lo wan chi khan LS2 helmet explorer an ti khan ta hei ka soi sel du na chu ka du ain hemi a thilu na atam lu tukhi a tha rol in I high speed a khan 120 vela tlanin hei hi an beng cheng lu ka chunga hen har rum ma chu ka soi sel na nia ti lawa chona zanga khuma noma ka khum tam ber ani he helmet hi mo ka kha karon soi du ani chu ka riding gear tu na ka kol ho train khat ron review an ta kha helmet kha alas na ni se chuan engoro hei chu khopui chunga ka khum thin ania hei te hi steel bar helmet ania azang khai ro nom ro hei chu keima chei venga tania keman ka che heng ho hi keima chei ni khum ve thin chuan hi elwa cheerful helmet a leiturin om bok sata mission venga khan chuan ka soi du chu riding gear hi ngai poimo sam angu ti hi ka soi du kan lu hi spare rom lo kan kut spare rom lo kan taksa kan ru po spare rom lo I thi thei lo mo hi in ti lo tur chapri ni lo tur chapri rider ni lo sam tur kan right ani chuan mi tan
kan no kem ti te hi ngai to tur ni bike ring I enge han exhaust ring deuh han khalta chu nuam ka ti ke pon nuam kala ti rang amai ro chu a hun le mun he hriat tur ania I ka exhaust te pok hi tlem chete kan ti ring ve ma se I traffic phal loin ka ti du lo thunga a chan chu ke ni chu kan long right hian in a ring hi hriam wa hian ka ti du lo hrim hrim a chuanin I hei ka soi du chu riding gear hi I ava to ve tu na I riding gear nei ho po chu ti khati point ti mai thea ni e to khop mai amai ro chu ka lei ve bek beka a then phe chu installment ten kala second hand te ka thinga I hetiang hi kan lo tui ve ta ro ro ni chuan hetiang a hian in sum hi invest I hu phur lawang u a chan chu kan nun na ta na ni sia in lama kan nu pui fanau te chung kwa pi le pu te min muak tu kan nei ti hi shela kan ride out don hrim hrim chuan riding gear I ngai poi mong ti hi ka soi do a chu mi pui te ka cha du cheu ni a chuan thil pakhat ka thei hil te lutuk ka ke kor ka lo la review lo ke kor hi hei chu motocross ke korania protection engma omlowa amai ro chu a protection chu hemi apuan ho vel hin ta itluk pal pon a tret mai don lowa chuan hei hi ha kan wama jang khaya hei hi ka hak don chuan a chunga leg guard te ka wa thin chunga leg guard te ka wa shan pain hei hi ka ha thin hei po second hand tho ke chu poi ka te lo second hand riding gear thadeu deu lei hi chuanin hei tu na ka hak ber ni hei poi second hand tho nia ka size lak loa I second hand hi ka thing le mai zela hei sap ho siam ne sap ho ti deu kerala Buse ti company nia England ti ven ka hria protection chu ron thakop ma chuan ipte te hi tama hei hi ka man ber ri ania ma se hei thar ka du ve to hei ka duain ka tok che lowa a thar ka ngai to ngai hei hi a ha ka shom ka ti deu hleka I chu a ke korlam pang hi I jacket hi chu leitur hi tam mai thina ma se ke kor hi ni a boi thak te hlak thina leitur hi ma se India siam thadeu de hi oma Rhinox ti te Vietera ti te Vietera phe ka chu ma ni size milin I a order thaya Vietera ti side khai enanga India siam ania ma se nangma size in I a order the ni ti ha kan soi tel do chuan ni e soi tong khan chapri rider lo ni lo la khopui chunga I khal pon midang kong si ra te an om I hma I hnunga midang an om ti te ngai to thin la safe takin khali tum don ya zana te tlan vaka karil ru na lom tlan chaka video ka sem in ti vel kha chu ke chu I a thing ka til tuk chu ai chuan kan ril ru na kan ril ru sheom tak tak ani chuanin I mi ti buai lo zong in a right thei reng khopui chunga beng cheng deu zana va tlan vel kha in ti theina chin lo in ti khong ai thlang na chin lo tu ma kan khong ai lo chu a thing an ti chu wang chuan I ril ru na I ril ru sheom ani chuan tu pang kan tong vek I kan tong vek to puitling ninga I lar tong chho don chau khatianga I ti du ro ni chuan invent out du ni chuan hladewa te tlan ro mun fian rela te vocal ro mi ti boy lo in ti ro I du le a ring pon ti ro ma se mi ti boy lo zong in mi tan nok sak lo zong khan om tum la riding gear ngai poi mola I in ei ang to ka atha I right I tu ni chuan le thin ang che don't be a chapri rider okay thank you for watching next video kanin hula chap don ya pots